Salama sita musule sende sidupa kaboro lante penanda bisaran na puang matua umpama tan na pena ulendui channel YouTube YKB Bahasa Toraja. Karena puang lata basa lan atu yate dia lalamai Galatia pasala apa ang kamisa saya lako pitu. Apa dolo la tabasa tu karena puang matua mai komi tamas tambayang. Kure sumanga apuang ki pakendek mati olo malabi mi lan atu yate. Kure sumanga mi pagari kan ido memintu salah budangki mi pasaruran ni kan itu jona karongkosan. Tanda tasikna kurian sumanga ki opuang totemo laki basa tu jona kadami. Apa manga kuduka kan kumua totang pakule kan ni totang paisan kan ni la umbat tonan ni tu jona kadami ondong pil ampogau keta mi seselongkan ni. Ya monto opuang pena masalo patudu mongkan ni patu borongna. Kita ndai unanungi sia hibat ta umpogau lansangan na puang ki puang Yesu ki masambayang. Amin. Naten pole to tangia moko kaunan sangadin na anak. Sia iya ke anak ko mamana duka ko tete dio puang matua. Angka mak pempitun na pabasanta to temo. Na dipakondi na kuah anak na puang matua. Siulu tu dipakaborok lan puang Yesus Kristus. Ia tu kombongan na puang matua dia tondo Galatia. Tuo lan agan kabiasan na to Romawi to kumua. Ia tu misa anak diakui lamendadi to matokko. Ulendui misa pak maruasan di sanga liberalia. Batuanan na pembebasan, batu katilendokan. Tumukun di pogau ke tanggal 17 bulan talu lan sang tahun na. Lan marasan na pak maruasan iya to nane misa ambe patitanan manasa itu misa anak lamendadi to umana mintu kasugiran sia apan na ambe ya to. Landuka pak maruasan iya to lanani anak usondai baju lamba para teksta tu na pake anak iya to. Ana tarima itu baju lamba virilis. Atu iya duka to. Anna sorongi turagana tu anak muane. Sia boneka batu popi-popi na kemisa anak baine lako dewa Apolos. Lamendari tanda sabinna kumua sakka la untampe kamanguranna batu kamapianna. Siulu tu dipakaboro lan puang Yesus Kristus. Kabiasan ia mote tu napobannang anna pakilale Rasul Paulus tu mintu toma patongan lako puang matua dia tondo Galatia kumua anna tampe tu mintu penalino. Tu umpo kaunan bang tau ia tomai. Belanna ia tu tahun na puang matua dia tondo Galatia mangka mo dia la anak dia mai puang matua. Ya moto anna sielle di saaburan la umana kadatuan na puang matua. Silu kaborok lan puang Yesus Kristus. Mendadi misa pak tangaran kumua. Bak tu mendadi misa pak tangaran kapuah. Siakara karamagasa to kumua saya lako atu to temo. Buda tu tahun na puang. Ia anna ditiro dia mai umuru na. Manasa kumua malambe-lambe mo batu matua mo. Pak tu matona mo. Apa ia tu tangga na penaan na sia penggauran na. Sia penggauran ta solanasang ki. Putung pa tento tangga pena buangan kada sia penggauran mempiak-piak bak tutang matokko butung to mangura pa nenek patang taisan umpa si sengaran ni tu melona anak kadakena umba tu katonganan na umba tu katang maloloan manduduka pa tapalosongan tu pak porayan misanta anna den tang untiroan tau senga
Batu tang matokko sia sanda turu na bangariki lan katuan ia teh. Sia buda patong tu agan katuan mempia-pia sengakna. Ya moto siulu solanasang na tambai ki puang matua la tontong ung kilalai sia unannungi kumua ya tu kita te to na ala anak miki puang. Ya moto antala untampe tu tanga pena buangan kada sia gau tento tanga sia gau na pia lante katuan ia teh. Ana pena masallo mora untun dui ki solanasang la usoyanan ni temintu na katuan tah. Amin. Ta masambayang. Ure sumanga tu kadami opuang mi papisanan lako kami lan atu ia teh. Kumua kami te to miala anak mo kan ia moto na tanglampo kaunan kan ni te dio na pa purayan lino. Ure sumanga tu dio na katuan tontong sa lakona lan puang Yesu. Tumangka ulendokan kani dio may kasalangki ang kitarima katuan sa lakona. Kikure sumanga tu mintu na te lansangan na puang Yesu puang pela bakasalangki. Amin. Rampuin deto tu kadan na puang matua. Tontong ki peta ada kumota subscribe pite kadan na puang matua. Sia tapak bagian nila ko sang mane sang baineta. Ure sumanga puang umpasak keki solanasang. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.